Wa id akhadna mitsaqakum engerangi wa id engerangi akhadna mitsaqakum riwatu kifassarina jancimu menang riwatu kifassarina jancimu menang warafanna fawqakumut tur andrange kipatarakane lebokmu menang bulu turisina angkaya sebulu turisina nonroye Nabi Musa terima wahyu yaitu Nabi okoi Jabal Nur terima wahyu itu si Nabi Musa okoi turisina ya turisina sana khudzu ma atainakum biquwah tarima lempui kita riwengi komandan si bawa tonga-tonga ya si bawa tonga-tonga wal quru ma fihi la'allakum tattaqun andrengnya ali tutuwi rilalanna rilalammu temanang memuari kumanang mu pada takwa memuari kumanang mu pada tattaku mu pada takwa jadi puri paletu kangi maka dero guruta kalisiden reye nari kuang ke korang maka da takwa dena betuangi maka de tahu ya takwa na betul takwa ya magi nasaba iku makade ki metau padaku den si coco ero takwa si ba metau ya jadi makade guru takwa isangi takwa ipego ipasuran na pungala taala ini niri wina pesangkang eno rasa takwa ro ya apa tu makade ki metau iku makade ki metau padaku ya metau lari wi iku metau ke kulai kan lari ki metau ke koto jangangi kan lari ki jadi padaku nasi cocok ero makade ki takwa si bawa siwa metau nekia ya lumrah biasanya nariko magasan naro si betu pak betuang yang biasa disebutkan memang makanya metau itu kok hubungan Allah Ta'ala ya itu kok hubungan Allah Ta'ala ya apa guru takal sirenrenya di nakada metau kok hubungan akade takwa kok hubungan Allah Ta'ala isangi takwa ya pego ipasuran hubungan Allah Ta'ala ini ripa pesangkana jadi di dalam ayat ini yero isangi pasuran metau riolo ya riolo ummana Nabi Musa isur takwa isur makdape kupungan Allah Ta'ala pego pasuran kupungan Allah Ta'ala nanirni anak pesangkanya pure pala tukang iku yolona maka dari siapapun dia to matappe pole ko salangi nasrani pole ko yahudi nariko makanjai tapena makanjai amal-amal di Cina maka itu akan dihindari ipabelewi boleh kuisangi metau ya khaufun alaihim walahum yazanun dena malada kita utorang detona si mata masara ini nawa jadi kuncinya di situ nari komelo ki pandap itu kupungal tanah ipego ipasurana ya nasuru ki pungal tanah masam panjang ki kemudian Pak Kanjai ki berarti itu masam panjang Pak Mega itu masam panjang dia nama natung-natung ya Mega itu masam panjang dia natung-natung betul iku melo si masam panjang sih iku mata kotak ko si sibu si paja sih kami ga makwaro rupana ya iku sibu si apa aja sih iku malalangi paja sih iku malase paja sih makanya apa sih papenadina makanya apa sih papenadina destinasi ibu nama sampanya sih ya padahal dia nak kore sange sampanya ya sange sampanya letu mate letu ki mate sange sampanya
malasa ki angkasa sampaja to malasa, mamusu tahu angkasa sampaja mamusu. Jadi dia ngage sang makada malasa-lasa aja sana masa panjang kecuali perempuan. Ah ima kunrai angka dispensasi cedek. Angka liburna. Ya angka liburna iro. Justru madosa dari kumasan pajangi. Magi nasabad diharamkan salat ketika hari libur, cuti wiro. Ya apa ide orane dega cuti tak? Dega cuti oronewe. Pokoknya selama kamu makin nyawa mak berumparung, angkamu pemalule sunyawata, nawajiri ke sempaja. Apapun yang terjadi, iya apapun yang terjadi, malasaki, malalengi, mamusuki magaki, tataki, nawajiri sempaja. Selama tu mopi, yiku mati ni, ale sempajang ini. Yiku mati ni sempajang isi, tapi dari kotoi ini wajib mas sempajang. Onro wajib ni sengke sempajang. Makanya dia nak cepat-cepat yang masam pajang. Ya dia masam pajang tahu. Maka sana dipandangin tinggi yang masam pajang. Magai inorum bodalak tak. Mate kimatu. Itu nari komate tahu. Aga jempu yolo kemina pertama. Sampajat yolo. Jadi itu nari komate tahu nuku buru. Yang paling pertama menjemput orang adalah solatnya. Inorum matu jempu kiro. Ya magai nari kodina makanya sampajana tahu. Dia kejempui. Ya makanya berbahagialah. Ide manang kiadir ya terpertahankan ngiri. Rajit tempat berjama terpertahankan ngiro. Ya nasabah itu nariko kebiasaan nih tak gatun nih macam ni tita di negara pada Pak biri batuan pungal tali itu. Nariko macam ni nyawata masam pajak berjama tak gatun tita ku masih terpertahankan ir. Ya terpertahankan ini sariko mengi yale modala menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.